page 392 et 393 ka tafsir al-Qur'an de sura 28. wala qad wassalna lahum gomdi men jokkinirani be al-qawla kongongol la'allam naskambe yatadhakkaruna be wajidato alladhina bin atainahumul kitaba bi okki deftade min qablihi ko adi al-Qur'ana hum kambe bihi al-Qur'ana yu'minuna be gomdinande wa idha yutla si jangama alayhim e do mabbe qalu be amanna bihi min gomdininde innahu no ndewal haqqu ko ne gonga min rabbina e morde ka joomi amen inna na menen kunna men laatke min qabli ko adi al-Qur'ana muslimina ko min julbe ulaika be do yutawna be okkete be yobete ajrahum yuddi mabbe ndi marwatayni laabi dede bima sabaru sabu ko be munyi ko wa yadrauna hibe dunyara hibe yottora bil hasanati mojjere den asayi atabone o mimma razaqnahum yogay ko me arsike be kon yuqinuna yunfiquna hibe itta sadaka wa idha sami'u e kadi sibe nani Allahu wa bewrende aradu anhu be durnoto e mayre be tawtata wa qalu bayna lana amaluna no odan min joddi golle amen de wala kum no odan onon kadi amalukum joddi golle mon de salamun alaykum wa inondiral e modo la nabtaqi men dabbitata al jahilina majjube innaka no an la tahdi wallahi da fewna man innaka an la tahdi afewnata yone laado man ahabbta ummo yiduda dum ko baawo habbeta gol makko fi aba talibi walakin Allah gon Allah yaadi ma fewna man shaw mo yidi fewnude wa ko kanko Allah alamu buri andude bil muhtadina fewbe be wa galu be inna tabi'il huda si tayoni men jokki gonga kanko men huli ma ka wondude e ma no takhatta faray ko men cifetebe ko men cikondirtebe min ardina men itte ka leydi amen do ko dum maapini men Allah wi poro awalam no makkil lahum e men newina naali be haraman men wadi leydi mabbe den hurun aminan hulnido yujubai no pode adde ilay faade makka don samaratu kulli shay'in dimde kala piiji din ko rimetedon e ko yimetaake don risgan ka asgu golbe milladunna e morde ka amenga e yona menen be holori walakin koni tun akfaram ko buri hewde mabbe la ya'lamuna be andadu wa kam ko jil ahalakna ko me halki min qadiyatin immorde chay baturatu bungirde manturi maishata ngure ko de neminako fatil kama sakinum e hino hodande mabbe den kambe be men halkide lam tuskan hino hodaka min baadim baaw mabbe illa qalilan sona seda wa kunna min latina hanul warisin ko men woni rono be ben ama kana rabbuka yawma wa nal muhlikal qurai mahal kasare hatta yab'atha fi ummiha ha onela enene sare der rasulan nelado yatulu alaihim no janga ido mabbe ayatina ayaja men den ama kunna me wonal muhlikal qurai den hal kasare illa wa ahlu asona yimbe mayre on zalimuna ray ko toñube wama wayliten wama utitum okka min shay'in immorde wama utitum kala ko okka don min shay'in immorde goddum kadna do ande tum famatawul hayati dunya ko nafayol ngurdan aduna non wazinatu ay cudaare ngurdan aduna wama indallahi ko kon kala khairum buri mojjude musibbe julbe wabuga ko dum kadi won ko heddoto afala taqilun e haqqilta afaman wa'adnahu e ko ummo men fodi dum wa'adan hasanan fodore labande fo kanko laagi o hawra e mayre kam mattana wata wa ummo men dakmiti mata al hayati dunya nafayol ngurdan aduna summa ho refti kanko yawmal qiyamati nyande darga minal muhdarin ko jiado e tawdete be lettede wa yawma yunadihim nyande o noddoybe fa yaqulu inna ayna shuraka'iya konton kafidi yan alladheena den kuntum tiladi non taz'umuna hidon a jorewa qala alladheena bi abin haqqa alayhimul qawlu be kongol lettengol tabiti horemo rabbana yawmi amin haula'i ko be woni ben alladheena be aghwayna be men bewini aghwaynahum men bewini be kama aghwayna wa men bewiri non tabarra'ana me woditike ilayka ifade ma kanu be wonali iyana ko faade ame yabuduna be onno rewde wa qila bi ud'u aw nodde shuraka akum kafidi dimon din fadahum be noddadi falam yastajibu lahum dinoto tako be waraul adaba be yalette den be anda law annam wonne no kambe be yelo law annam hara kambe kanu be latino yahtaduna fewbe be yelo dum hara lawik wa yawma yunadihim nyande kanko alla onoddibe fa yaqulu o inna madha ajabtumul mursalina kon onde jabina don nelaabe ambe baabe yottini fa amiyat e wumu alayhim edo mabbe al ambaaw khabaru on yawma idin danyande fam kambe laata saluna be landondirta bone e be andi fa amma man taba amma on tubo do wa amana o gomdini wa amila salihan o golle moƴƴe fa sano tanjina an yakuna nde on do lato minal muflihin jiado e malabe ko rabbuka joma yakhluqu ma taga ma sha kon ko fala tagude o yakhtar himu subo yo Allah wada min e modon jiyabe be subitotobe ma kana lam kambe no hanana be al khiyaratu subagol burdindina de
subhanallah ila balodani Allah wa ta'ala o towi amma shirkun gay ko be on shirkude wa rabbuka joma ya'lamu ma ande ma to kinno konkon sudude suduruhum berde mabbe de wa ma yu'linuna konko ben fenyinde wa huwa Allah kanko ni Allah la ilaha ala rewetedo illa wa sona kanko lawul hamdu kanko dan yettore den fil ula karan wal akhirati kalahara